Hallelujah. Hallelujah. Akhona imbike abazokwenza doubt. Hallelujah. Doubt. No doubt akazuzi lutho. Hallelujah. Akazuzi lutho. Ngosemansikele. Zibalekile questions. As much as abafana sibabibuza imibuzo. Ngosemansikele. Kodwa ikhona imibuzo singenayiphendula. Athi uPaul kathathi imibuzo yobudeke. Hallelujah. Ikhona imibuzo singenayiphendula kodwa abantu xa besebumnyameni siyaphendula. Ngosemansikele. Simele lonto ukuze sikhombe indlela. Abantu bayazi indlela. Hallelujah. Kodwa ke siyazi baba khona abantu baze bakubuza umbuzo ophambeneyo abuze ba yayingumyesu. Hallelujah. Ngosike mayisikelele. Ngayibanise into zonke ezozinto. Kodwa ke sibonga abantu besamazi ba uYesu njengemfama eyathi yawuphiliswa tata. Kodwa lo mfo sisoni ngomphilise ngesabatha. Yathi yabona akho nenye into endiyaziyo bendiyimfama ngondiyabona. Cha, ungazazi zonke ezinye izinto kodwa wazi lo ungumncedi. Sazi uYesu bazalwana wasikhupha ezini kwizinto ebesingakwazi ukukhutshwa ngamasiko. Sancanywa nazibhoko. Sancanywa kodwa uYesu ngezwi saphisa sancedakala. Zikhona izinto esizenzelwe tata sizama unqandwa sibuyisele ubuntwini kodwa ayasinceda lo. Sancedwa nguYesu. Ngoku abantu ubabe ujikeleza ngalo Yesu hayi ayingumlungu ayinandaba noba wayengumlungu emhlophe kodwa eyona nto ibalulekileyo bazalwane akhona ibaluleke ngaleyo wasifela akamkhethwa msobaba uba siva kakuhle encwadini yabaseTimo 1 Timothy 2 phela verse lesithathu pha ongayena abangasindiswa bonke abantu bafikelele kuyazini inyaniso. Akade makusindiswa abantu becawa. Hayi. Akade makusindiswa abantu abamnyama. Bazalwane, yaba. So ipurpose yethu ukuthi sizoko sifumane 0. Uba ukuthi abakhona abantu ababheke esogwini. Ithi iBhayibhile masingcame sibaphange. Hallelujah. iBhayibhile ithi masingcame sithi sibaphange. Bangaye emlilweni. Makuye umuntu uqangwe ngenxa yokuthanda kwakhe. Asikho perfect bazalwane. Asinamandla. Ngenye ixesha uzasibona. Uyabona ndike ndimhleke bazalwane niba ngathi nicimba kwami kunedwa lento. Yokuthi xa niswela amandla ibe bengalento yenzeka kuni ingathi bazalwane asikho perfect ngathi siyahlulakala. Hey siyalwa bazalwane kunemfazo esizulwayo kodwa singenakwazi ukuthi sithi paha kuni ngoba xa nisibone nizasibiza ngezimfazo esizulwayo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ukubaza ukuthi xa yohlulo ba umzaye. Hallelujah. Bakhoza emoni ngiseGauteng. NdiseGauteng ndifonelwa ngabazalwane ndiseGauteng. Bathi abazalwane mzayi usaphila? Ndithi ewe ngisaphila. Usayibambile inkosi? Ndithi ewe ngisayibambile. Hey! Hayi man umuntu ebeshumayela etraining. Esithi yalahlwa ngoba umzayi ababeshumayela lapha babeshumayeza thina singobani akuthini kodwa. Hallelujah. Nkosiyami. Emonti mina ndiseGauteng. Nkosiyami bayisikelele. Amen. So bazalwane zininzi into esihlangana nazo. Nani nihlangana asithinga. Hallelujah. Asithinga. Uthi uMandoza ke indoda ingawa namhlanje sasiphinde ithi yazilonga umphefumulo kusekuwe. Umzalwane iyancenga bazalwane. Iyatatanyisa umzalwane. Asifani bazalwane. Kukho abazalwane abaqhela amasi. Mabade bakhule bazotya umngqusho. Hallelujah. Yabona umngqusho kwabantu abanamazinyo. Ewe. Hallelujah. Amen. Ubuyamqalela uthi yabona emzalwane isisono sisono. Yabona ke indoda etya umngqusho le. Hallelujah. Amen. Le isatya amasi uthi xa ibisono sisono sisonka kum. Uzawushiya naloo nkonzo. Hallelujah. Ngoba ubona isonka yena.
inkosi yami ngoba ufuna ukuthi noma sothilo apha ukhumani yomsabela mhlawumbe uqhubekile kule ndawo then ukwazi ukuyilungisa sinabelusi bazawela yazi lento kuthiwa yipastor ayingomfundisi upastor ayingomfundisi umalusi siyavana ne iduty leyo haleluya yokwalusa izimvu zikaThixo inkosi yamayisikaleyo athi umuntu akuphuka aqhubeke haleluya afika umalusi haleluya amlungiselele ambeke endaweni acacelwe then athi noba sekhona isazela sakhe siphile izwa ngamanye ulikhombe next alazi ukuthi lize kuye but ifuneka zilungise bazalwane iyavakala bazalwane amen iyavakala na so impilo yomuntu okholwayo indenziwa ukuthi abantu umuntu akhuthekiswe ilizwe ayohlala phansi ekhaya angabaphinde kanti limelize litsho kubani bazalwane kusezashunyelwa liyakwazi utsho kumntu ihleli phaa ngondishumayelayo liyakwazi utsho kumizwi litsho kumndiva litsho kumngu ndihleli phaa phansi but into edingekayo ukuthi wena uguquke utshintshe yavakala bazalwane amen so lixesha laloo nto bazalwane manje ingase sikhulweni ithatha imajority yomuntu lo ithatha lo imajority xa ufuna umachorisha haleluya amen uyazivulela esa space sokuthi umachorisha haleluya uvumele atmosphere yalento kuyo haleluya ikusebenza ube kuyo ufumaze ba nawe uzive futhi ukubukuyo lento haleluya uyinqanele xa ungayinqanelwa ungayilambelanga bazalwane yamani uyikhombe next haleluya ithi yawufika kuqonda ukuthi hayi manje utsiba umkhubasi ndingabe iphinde ngibuye uzawuphelelaphi uzawuphelelaphi hayi ndimkisela ilizwi apha hayi liyahlaba xa ufika phaa hayi ndimkise ukuhlentswa phaa bayahleba abantu bakacawa xa ufika phaa hayi bayanxiba abantu bakacawa andifithi tu ndimkise ukuba bayanxiba uzawulungaphi yephi uzalunga kuyo Nkosi yami haleluya yephi le uzalunga kuyo ngeyiphi ayikho bazalwane so makhe silithobele silivotele izwi kaNkulunkulu umuntu akalimamelisisa lihlaluthe noba sowedwa sometimes noba siyashumayela sometimes bathi umuntu ushumayela into obudenge hey kanti ukhona elichanileyo wena uliveka kuhle wena belingathulelanga wena belingezi kuwe haleluya belisiya kuloli imfumeneyo inkosi yabayisikele so uNkulunkulu njalo bazalwane that's how he works ebantwini haleluya so masibe njalo bazalwane manje sike simthobele simvotele uThixo simmamele ucela umoya ongcwele akuthile isithilele lo mzalwane thina amazwi apha amakhulu kakhulu haleluya but kufuneka uqondele ukuba abafarisi noba babengenaThixo bakhona sinabo abafarisi abathi banoThixo bakhona ngaphakathi ezicaweni haleluya amen ungacinga fomo yini indoda noThixo kayini ngosisi kanti ngumfarisi omkhulu uzokhupha bonga wena abakhuphela ngaphandle these questions haleluya amen sikho for bakuncedakala alona elo ukhondula yena bazalwane ndike ndithi kanti sasamkhulu yabona ukusindiswa bazalwane asiyonto kabani nobani into yomuntu individual asiyonto yobasiqukene ngohlobo and xa usindiselwa ukuthi izono zathi haleluya kodwa uqala usindiselwe wena uzukhumbule lento inyama tata isindiswa uthi uphola ihlenzi isicala kola icala because ayisindiswa iyo lento eGalati 5 verse 22 phaya it is come of God phaya iyakuxelela uba uyihlalisa phansi uyicinezele iyona lento sometimes uyivimba ukutya uyayitraina ukuthi ikwazi ukumamela inyama kufuneka ive wena uyabona bazalwane uyayitraina ithi ive wena hey bazalwane ndibekele uvala manje ndiyazi ukuthi ngiyaqolisa masiphakamele sonke sizovala amehlo haleluya sithandaze emva kokwenza uNkulunkulu masithandaze sonke vena emva kokwenza uNkulunkulu baba egameni ngawo wonke amazwi owethu namandla owenzileyo siyavuma Nkosi ngempilo zethu baba shona amandla besazile xa sizale ndawo
sizohlangana Thixo wethu nabantwana bakho. Siyabonga Thixo wethu. Ikhona into ozakuyenza yona.